Janet, I don't know, so I a blogger na. I do. Me do me cinema. Get to know na kasa chere me anopedi na do nam. Me pacho, the edimi nam ni se papa bi e friend pitayaka. Na ototo plot office baby. Ti obi na edi ne ho adanse chere me na me kotoy. Enti me koto plot no. Plot no wo shan he. Wo de ma me 300 million. Enti me de na me da kwan no pen. Ti wo de ma me 300 million na half bi da mani. Enti mi mechi nso ekwan na echi se o masisi university ni sister ni ade na o ka kire me se half na e wa no mi ma ne 100 million se mi ma ne 100 million na me de no na ye store na me de one loan one plot to nesi na me see you mate enti wo hye me busu me se me meji 300 million ni e paper no me ba abaji a o de half no be kan no ayama na me see e na me se ni 100 million ni ma no busu me ni suye na me ba ya o de 300 million paper no kwa na de ma me te me fa buo 250 edi gusuma ni ye 550 me dane ka wan farmer me 100 million inti me started na me de bo ko gu 100 million de so no se wa ton na me se wa ton se fe me sika me o se me komo obi obebi na me se da bi woni mi anka ne sa wo na wa kire me kwan se me shi bidie adwuma na edi nti wa ma me plot 300 million dia wo di half na wa no ne ma me nam dia store ampa so ma hu se adwane ade wo ebe boa me enti wa ton dia fe me sika me papa esida na me se wa mfa ma me mebo udua wase angrafo de mumodua santefo ne bodua enti obi ani kunti upa akokokume na me si yo na me so me de ubeko mikro e de wakoja mikro na me so me ko no gokpo fo nso gi me 50 million so mo she me 7 days papa ne di me sika be mame 7 days no mo so 2 years ni e se me 100 million ni 3 years ni scanning ma adwene wa wo fle na atam didie enti mi su mi kire masem na sister bia me ni workam no si me si ami hunu ena me si yo na me hunu no obisa me ena me kire mu se de me kire me ye no se ni onim baabi obe kire me na papa no bebubu ogo odi ni sika odi mi sika bede ebebele me no sa bisa me se mfie se na me se 3 years ni on pese odi sika ne be ma me no kire me baabi na me koy na me kire mu se de me kire me ya ena mu se na plot 300 million de na me se no de e ba sa na me kodu wa na fa me trim se me hu wa half na da manim na fa me trim timi nyina no enti ma to ama papa bi onu so asini die wi ama na etwa me 550 na ama me ena ma yisu 50 million no kura ko no gokpu a omu so atwi medi omu so kura ye wi amflo mu na mu fa me 50 million mlem fi se 2 years ni wi a ne de ye yemfred no gokpu omu so fa me 50 million yemfred no gokpu no omu fa 50 million mre o wo de to aso na se u case no kura na kwa ye 2 in 1 matinti yenwie number 1 ye wi a na yakọ no gokpu ye no se ne ensuro mechire obi omu nyi 1000 na me se yo no kire me ti me kwa na mo se ti se de etena mo se ade omu nkum nipa nso omu pe no kure asam ne nukure nim no omu ya ade na ebeda ne abebu aba me na me yale ada ho enti me nka nukure wo na me kire mu se ya no mo se ne ombe fele papa no mo fele papa ne se udi oba bi ka 100 million plot to Janet hundo o se an o de be ma no so obeku mitimi ntua ene o se o de wa ba o be yale o e wa na o ka te ko no ene omu start se omu yo omu nyoma no mo mbisa me se so ombubu papa ne gu ho na so hwe machire kwan ba metua se menka de so se de be ya suma ne be ko ne so ntena me se so omutime ye na papa ne yale no wanwu no wo ba manima meji ni 6 billion na ma blo mu 3 billion me so me de 3 billion wonu enam no so ntina me krom plot o menyama ton me plot no so be sa to ma de fuflo sifie wo kwan ho sa ama me ansa na mama ne ho to no musio omu start ade ni wie ya abaya fefe kokoko papa ni picture na abegina so e wo hwehwe nim se de mehwe we nim na o enso omu start ya abaya fefe kokoko bi picture na aba kasa abaya ne kamementi ba papa na o ya mamle ni de wote to oni de meti so obi sa ne se wo ya wode wo so wo papa de mudi be ne mumfa nyame no woda makoma so no mbisa me sabaye mini na me se papa no kula minim no ni picture na minim ne ne nkola oni omu ye adwuma de minim obia ni office bia papa ne mihunu da baya we mihunu de ntiminim no mbisa me se ni mo antimi wo etimi ntoma munye na me se da bi me wo ba ni bibia na me so makoye obi bibi okopla me na me basunsun ba no mo plan enye yenti saadi ya mablema di akoba bi ba ko medi misika ha mienu so na se enya papa na ne ba ne onu na esi se wo papa ne ba se ye ni nua ba se ye na danfo se ye ni ba mini eni saadi omunyai na me famla na mo nka bi mame mo kana ste wo so wonche na me koya nyame so ahun se ma ye ma fam de fi se nipa ene me nipa ede eye boni nti me di ba be damu se me di be damu na ste wo so wonche ya misika me bla ma blon fam hende mame 100 million mame for 3 years ni dia enya na makonye se ye ne bampa no mbubu ni gu a
Edi yon ba be twa ne meji me 6 billion free no. Wo se afro sen. Me pa cho Janet. Janet papa ne de o ka sen e na ukotu ya sen e na ma no go po se ukwa kwaju sika o papa ne ho. Me pa cho de me ka 100 million. 10,000 e na uko no go po ekotu ya 5,000 e di entia. Omo ka se me tua 7 days pepe o de beba. O de bo meji nsi hu bebele fi se wabu me kwasia. E na ma me so me de ma omo. Ti kwa be ne fa so a papa ne ba e na nanim ba beto ahwehwe ni mu. Minim ye ne de omo me de papa ni picture ma omo. Nti omo start ne me hu se papa na nkasa picture na bi. Saturday ne hye na sunsun ne beje ne picture ni. Ti omo start eti me ba o Janet sunsun ni beto ahwehwe ni mu ma hu se enipa ne dem no. Omo bisa me se picture na eni papa ni na me se an we ya no de me kan de million. Omo start ya no dani baba kokko fefefe. Asema wo kan ye sini anase ya semesi ye. Me ba wo gina ho ehun se papa na nkasa aba beto ahwehwe ni mu. Omo ye omo di omo di yayi kokko no enwira kokko ni kata e no omo ye na papa na beji no mbisa me se woni na papa we ya afi atons na dane ababawa sa start bi mo ye omo ka chim so mo nkunu bo mo ubu na guo no de se ska na ba no ohun se boni nye ti omo start yo mo se yiye no na dani abaya kokko fefefe wow nti abaya ni bie na no kasaba mente nti omo se je na abaya ne kan abaya ni se me papa no ne de mudi be ye ne mu fa nye me sa na omo kire me e na omo so omo nye na me se da bi papa na nkasa ofri Akra abaya na obeto ahwehwe ni mu na won so hu bie no wunim ababawa no minim ne da ahwehwe ni mu na me hu no wo ye kokko fefefe nanim tiatia kama e na o se papa ne ye ne papa ti de mo de be papa ne bia no mo fa nye no no mbisa me pa acho picture na eda ho no e na me ko e na akotwe ma 3 years ni ono ase de mpɛ me nkɔ ye me nso minim na eka 10,000 watimi anya 5,000 e de akɔ aduro so de a senka obetimi agya amanaka adenti na wo yes a minim so mo nso betwi media nka me kula mankɔ Jane papa ne friend is saying Peter Yaka wuta akɔ aduro so me pa acho ono na akyere me ono na mama apart from papa we case a wode ne kɔ aduro so no wode obi akɔ aduro so da o fa obi an kɔ aduro so da nti ukɔ na nka enye ne ba beto mu e na ye papa na nkasa ne beto mu anka bebubu na gu nka me ma na bubu gu kwapem so de me 6 billion ne beblem adenti a plot na mato ma se de ahye me no kwa ho pe o kwa ho pe na ohwe ni o masisi afi no musisi university na nka me yes store na ka me so me bless so atwa koda ka me bidie se uton kula mfa so ni su bi on hwede bidie de me ho aye na twitwa atwa ho sa no enti mim de me simanya enti me nya sifie no na me nya ye plot na ka me nya dwuma bi no papa ne friend is saying Peter Yaka opani Peter Yaka good morning we fra o man so mo fa ne to so mame se papa no se wantua den na obeye eni menya ye ne ba ne de me pese me ye na ne ba ne da ho a e de yo ba be na ne ba na ji usika enti na me de abedam so obehu se me mpe bone se ne ye fra ni a ote ni din a wakate koi eti kwaba se ye nya na de obeya ne se wo de ne ba ne beko se kwan a me fa so a odi mi sika ne bebre na me so minti me fa nche no mami je wa mami plot efie kuromu pen Debi na se de uton ya eye kuromu de no eye wa na aton ji usika ananya usika na age unse enu ni di menim ti mi kodu ho bia na makai mi sika no mi kodu ho bia na afa mi tirim enti na minti na plot no so ye huna mani onti ye pictures a ye digu WhatsApp so Facebook ni ade nyina no de amanfo ne na mamode nam no radi ye huna mani o twedi ampo na boye ho ban o enti boni kwan sa wudi na se wudi obi boni ese ono so kwotwe picture no wadi di uboni
Sana opachire. Sa de no hwehwe wa de esi kopa nipa ne picture bla. Sana ya no moka. No gokpo die na omuje picture na second one na akoye. No gokpo no mudi nkaji picture no mo bisa me se menya ne picture ba na me sua na me de bai. Sa mo so sika die na mo boa. Wo flo mo bia wose ne sunsun. Na se no gokpo na ye kuro din. Nipa chan. Enti ebia na abosom ne dooso. Enye de oye sharp ho na akoye a. Ekire me ko sama mo nso unsa abosom ho no nso. Ye wo ba bia mo twu de me sama mo se ne azafo na aza medintoma manko baby papa na meka no inti mi ko baby papa dia anka 7 days ni kura nu anka grada kura ne bebubu na gu yes inti ye wo original place a ye boss akuro ni dia wasa ukodu ho a usika ma ye wo tegai fo muji wako eti nipa no ope usika dia baby ope bia no de wako enti di odi banim na atwumedi eti bosom so goro boys okay enti ono na amfa manko baby papa omunso atwumedi 50 million 2 years ni 2 years in 5,000 say di 1 year na one farmer me no and I started say me call no nti efiro man ko ba bia biem ti me ka no gokpo ni ni de ni bo ma de me ka 3 years ni pani no de your phone na to busy wa blocking your lines no your friend na enko papa eja na di agrosa no Janet ti hey na ni mujo ne ho fefefe wo bia mfa nsusu Janet say wo betwe obi picture e de na kwaduro so wo hwe na nim a endro ho baba wo de osesuma se opeso de ye o ni nyina ye bone a wo de aye nintia se ka wanya ne bone a wo de wo kokra enye adwuma etipani wo pe wo nkwa wo pesa wo bani nya ne nkwa ye de ye tempata adwa so o ye de ye te so de obetimi aye ne ntimi si ne ho kwan producer di kan afre ene wa kasa wono kasa wie waje atum se ye fra wa wo be di nkomo afa ye fra wo no wo peke wuti udin a wakate no media abena o kuro no ne nam so no minim kuro ne so picture no kwan ofa so a wohoro picture de koy a empanifo de to ahwehwem a wo ba ene ba ye no be ma do won sabo yam nti peke ko no ne ani wuni nkomo 10,000 cedi say ye sika so agya entimi ntonkwa media de meka kire wa no oba pa onfa ko no ablock ye wa block you so se ni sunsun odi ntimi nye ne hwe papa na e kan sa se mi kodu no gokpo wa no frame so wa kodu no gokpo ba won ntimi nye me hwe na just say wo kodu no gokpo no o tie mi a wo kwa okra no man kra no mi kodu so wa kodu no gokpo ba won ntimi nye me hwe no de na hu se wa kodu o wow na say dadie bi twa dadie bi enu nti na o frame sunsun no ama no mi ko no gokpo won so no gokpo dia ma mi sa we na omu bi sa omu se o eden nti na ne ba na aba no wo eden nti ne ba ne sunsum ye mele ka ne ba no summa na je say pani wo bo ho ban de ne bo o ma ho ban yo na ba bia odwan gina no na adwuma no tufodi o ma ba ko anu afa ba ko free wow esi mba cho mo woni audio na mo mehwe na ya mo ne ntie enkomo a woni producer edi ye we de dadie bi twa dadie bi nkomo ne ye boye o dadie bi etwa dadie bi oso okodu no gokpo ho no a papa ne frɛ no that time not anu kasa woni me nkasa ba se hanso me kwa ebina da frɛ me se wa ba ha wodi mi aba tv so sika ne metua nso enye ne ba wonti mi nya me hwe upa ye bibia osika na beshi na se benada wo ba ye ne yamfrɛ no wono na fele me da bi o me kasa wo ba ha no yamfrɛ nti eba ne se na no so o fele me se wodi mi aba tv so that was last week na me say one tua wo ba ne be wo semfa me ho ene papa no unu form na nda no otie me a onim de me kan na won so abo ho ban de because me ba said de wo call baby a otwi ni sunsum a emma ne ba de na emreti ne ba na ba betom wo ko no gokpo wankra no wa fro se wakọ ho wo ba Lawson last week anu so yam frɛ no wa fro se wadru ha wa bo ho ban de e won so sa ka kire me se me kan so mo busum na wu me ka kire o mo so no gokpo ho se me ka kire papa na wa ya mamle ni se o se me kan kire me se mo busum na wu o mo ye madansi ni me ka kire o mo sa ono ne kan sa yes ono ya bosompo ne de na no odin ya ngro ni onu so ye kloboni nti wa ben se ne mu nyina dede ba no kokoba o se ni fu nem ni ye den Peter Ayaka opani enkomo na ni producer di ye ne ye ba bebo me pesenka papa we anya ntokwa waka kire oba se ni sika wo betua 10,000 eja eye sika na eni kwa se wo masika etonkwa mesrew wo den a ye je oba ni free won sama be ha dwen me na ya me ya o Janet
we yam hye ma ne ba no se me yam hye mi ntina me de be da mu se de be ye obeti ene ye frɛ na won fa ba wo se ye nya na still obekɔ so na wakɔ akɔya akra no me se de be ya ebe to ko no na ba ya nka me ma nka wa ye ne dadadada nka me de abadadada nka wa die ne dadadada me kyerɛ se 3 years nie sanka wa se me de be da ma me se me ba wontu ya me nim de otie tina me so me twa no ma nti ese ne de betwa nko so obewu wo pɛ sɛ obubu ne gu hɔ se me ko so me bisa se obubu gu no otu obenya hontɔ mo se amo betimi asa ne yale mo se na se no ne nya de wo mo bubu na gu wa ma wa yare a che no we ye wi ankofo be page net number ba bi okɔ ye nyina the pen number ma me nko na ye nko di nkomo ye nko tie de oni producer kan ye ne mra selling them behind it. Because because of that. So everywhere by the mouth. They were shy, they were reallocation. If you want to know what shy is, half. And I hope we put the material in their processes. As soon as that office here will be a half. And I'm sorry. I know you have said I said back on top of you, and I said, I'm not a small boy, and I mean, I said, Lawson FM. I have more than 200 acres. What did I say? And she may have brought now. I told her I have that, and I have no one else who paid you not this for the brand. Oh, yeah, I'm not my dad. But I have what is not problem for me. Oh, she did not here. Tell them what I now buy a ton of them. And they will honor the virtuous camera. Also, yeah, no friend is it. Or the vehicle handle the woman, or the more by the mission of Uncle Queen. And if I just say what I made him no my friend, to say a better day. Oh, there be on the say. What friend to say what I what I'm saying, yeah, Bumby, what I lost it. Manager, Mr. Peter, Lawson FM. Mr. Peter, what are Roma? Maame Frimpomaa my friends is here and you na you didn't come on now you who the be wife. Me ka to me no be from near the kwan be so be transaction on na bibi about atwa so why. I go for almost all the because of the Obapa voice auti eye Peter Yaka eye ono na be say ya dane spiritual battle uti asama papa ne kana wo se wo si ubeku nti wo hwe so ubeku na o kire wo se o den chen announce wo hu gidi ni bana no di betwa so me so me first scan chen na wan hwe ama ne ba no so ntwa so e ni nyina ye prequent di scan be hwuru ni na me bi sa se wo bo ho ban wan kasa no wani ana nte se bebi amanya na ede nti yehwe na wan kasa ye fa bebi a wanya ne nto nchen wan kasa wani wuni bayiye kakra bia wuni sunsun bia wo de bo ho ban e na wo kosa akon we nse scan so me in a spiritual way onye se aniso ma ble na manya nti me peni obebu am ya mesabe ka me fa nchen meji ne mawukura me pe me ma beji edi ebi se me ba peni be ko university me nye scan to na 10,000 wo gina wo free mu a abusuya de beye wayi o om de beye wayi o miensa wo ss ba ko university we mi de beto to me ba ne hunu yama 10,000 om de beye wayi o wo kasa wuwu a wo pe no me fa nche ne ma o mama bele dodo je se no go pofo on so ye den o mun so 50 million 2 years ni 7 days na dane 2 years Janet wo ko om nchen so om fa sika ma o me fle se ni odini mu no emfa nkoma mpanifo na o se gise me ambe na me so me se mo atwumedi ntimi ma obi nti onyi me sika mlem enti wo so oje abrel eni me ne ayi bosom so goro boy no wona ka kiro se obekọ akwaji wa de abrel o mpanifo ni kasa gise woni wono me ka yen se me ba wa se emfa ne ho na free one no wakọ ne nchen biem me nkoba fon so na me ne woni ne kasa sensen ka akọ bosom ne so ba bia chichira bo anse ho na yesan no nti se wakọ honom na omajo 5,000 na ade a wo mo hye bo so ombeye wo mantimi anya ma wa so san fa ka akọ ho ade no anko ho manko bi mo ade ntia wa ba mabu
wachi machine tina me benya ha akure nso de ne ho abeji wo de aduru ha no ena ba bi a okoye a omode to ahwehwe mu no eno so ye kurom ho a debi ende kurom ha baby ba mi kuma se he ya ba mi modi na santimantum se was arere no bi ho ma bi nkulache sa anwuna ho no o san baby o ma bi nkulache anwuna ho kuma se ha o ma bi o ye sure ma se kuma se obi abencha anwuna ma anwuna sa anwuna sa o mu ni hu eni eji se bi akuni ma me Debi enka ne se o mu nyina kan se ebinom tie kan se ebinom because wo koye no se no gopo meba no gopo kuro ni mu no wo koye no panifo kra ka kire wo se wan ko right place meboa enti ka se ebinom e kire na me film panifo no mu kire me se wan ko ba bi papa mo papa de ne baby omo ya de na nkasa o manko enti ade bia nso ye duplicate wo ye wo fake ene wo original ti ka se ebinom mamba chomati me se kase ebinom ai nkase o munyina ebinom ye ese de wo kase ha se ebum wo hye no sa wo ko ba bi so a me me kura me hu ye me ye mo hye me aha de no sa eno so wana kire o ka mu na me ye ko sun se papa e fa mi sika ma me ntimi ka se no go wo fu agi mi sika dim ti sister bi ti ka no se ma me ye si aye ni nkomo ti ye si no nim ko gina no kire me se ni de ensu se ne to nipa no de bai na mi se nipa no ho to na ekire wose ne ho to no e ma ne di mi ko gina kire me nipa ni fe so ne na mo hwe anye no kire me kwa na me koi wow enti ka mu nkomodi na se honum na kwa akwaye sei ne mame wo sei ni wie no odi mi sika mame a na wasan ye ni ye sa yale bo musa ba juice ka keten sa no mama ho ato ba wan kasa de wo koye ne de o ma anye wo hwe debi o munye wo hwe ba se nipa ne de be to ne to no di ni usika belewa na afi wo asida na obeji afri nipa no na wo di wudi ama o wow wo munye sika JJ Pitaya Kate wa o say on fa me hende million usrobe Pitaya Kate oboni din na to ne nkra oti o Pitaya ka fa me hende million bele me na me ne oka kasa ka bi na asam na aka no rhyme na me de ka plot na odi ma me 300 million me nka se me pe half o one a wo kire ma adwen se je na wo su shi bidie dia je half na ye store ka na je bidie ne se na wo si bidie ne kula na sika ni mu biom e na wo de ka me ho 100 million ukoye paper uye 300 million paper nkwa ne mame 100 million paper won ya wo si enu ma to me komo baby fufulo na baby fufulo sa de fa mi sika mame na me fancy ma to nu ema nyina ewie ukuro bebo ma basi nti oba besi apa na watimi ato nu ema na nsan ya se fa 100 million ni mame na me fanfa mercy fonsi den wo we ni so na de store na masokura mi si anam de ama han eni mi na 3 years ni me ne wo ka fa mi sika bleme na manfo anko ba bi kura na mi sole no pa na mi su na mi di ya eden ya numie eni sosonso de maw Afisem me ble na mi nyaaye ukọ no gopo amamre be na ye enu de ma anya hwe omuji 50 million no mo atoto ma akokọ na ade anuna ni bi se mi bisa asa amamre be na ye na chese wanya amamre bia enti enya right place omuto na omuji 50 million no moto akokọ ne snap enu omu bisa mi se de na enye na mi se akokọ ne de snap okay enu omu bisa mi se de na ntu no na mi se ma ne nyale ma ne nyu na emom bosum ne nsum ni da ye mfa me ho a wokọ ba bia on tata no wo mloba enu so mi ka se meji 2 billion bosum ni de 1 billion mi de 1 billion ade sa no ko no wa so so de on pesisi o wo ka wo che ne pe ne ma de ne ye aha na ma de ne ye ne ntem to mo aje no mo toto mo nuama no mo ye eno mo hye mi ni mi nua boy ne koy no mo hye mi 7 days na me koy eni mi 2 years ni 7 days na amfa na mo ka mi se 7 days wo no adem ni ka beba no ma afle no go po ho ntokwa ne de ye ntimi nkon ma 5000 no ene de ye ntimi nkon kwaje eti se wanya dadie bi twa dadie bi mu a omo so betimi de omo akoho baba pa ne de eno ne ye physical cash enye yi sunsun mu ntokwa nti ono ne de ye be hwe ne age amount mi srew we de mi gina papa ne ba no enye papa ne na mu ne ba ne na mu na masrew se nya abotere kakrama yen na ye nko enyi sika ne ma enkoye ne ba ne hwe why nti ye be ginam na yaje 10000 na ma why ne ba ne de o meka ma ye fe ye ni nto kakra why se nu nti na ma anye sanko mbisa mi so o munye o mu bu mi be se ni mo entimi wati etete won to man ti papa ne to man no person ka atete no na mi se de bia ne mi TV so mi pese me baby so de edue ene mi de be kwa oba gin ye be hwe na ye ne papa ne di nkomo osika na ni mu yes ye gema why all right elder elder sum na no dwene ho Maame Frimpomaa
Baby, I'm not going to do this. No, and Yansam Ketua. I say, my real Sam was Semimu. Yen ba Janet, or bow bonnet homodia when you scare ya, say. Me pe baby, Nanka, my bomb sissy be dachi, menya baby, Edimitrato. And I'm on 2 years. Na when ya one plot, and I was what the half a count. Papa at the half no, waji sika. Half nisika na oje yano, and na one for plot na amount. Nemum, ba kunwa oje with 30,000 a day, or the amount. Enti ushama, anamo 2 yano, but tire pan de wonsaka. Nemum se half on one fama, and no nchile full one na wetu mi atwa esa wonso ton but aya wode ton ye no na amoa no se me kɔ hɔ a na me kɔ hunu half no a waje me sika 100 million na die na wanfa ama me no a na ye me ya na enu nti emama ni nka se me kɔ hɔ ɛna me ton ye ɛyɛ mfomso ɛna ye nua ba Janet waye ɛhɔ no ɛyɛ mfomso na tie obi anhyɛ entie sa asem no wɔnhyɛ ne nso enipa bia sa wote hɔ a ade a yefre na duro yese mame no ne ade no e wo so otwe ho firi ho Ghana ye wo mra ene kwan bia so obi de wo ka e se ofa so gi wo sika na so obi de wo ka na wafro ka atwa kwantenten se me de na ekwa duro so no yanyim sika mame ana wo kɔ ye nso amo te wa no so sika dwuma na omo ye ana omo to omo bo ase a na omo so gi 50 million sika na ankasa e kana nipa ne de 100 million aye 10,000 and an yawko no was omwa na won sanka 10,000 ono so je 5,000 edu yemwa wa bo kamprenu eno o hye o enenso so anenso no so ye no a sika ya wantumi anye ama ho enipa ida so ne nam ho afie bi enu aba ansa yemfom so was atu na mo foforo asa ka obi foforo ho enya sa kwa ne fa so ji sika firi obi ho mom yen ka no kre na yen tufo ewo ho oh ade ye aduro so kɔ ni sunsanso ade bre nipa ne ye bebre o eye bebre enipa nan kasa wo de ne kɔ hɔ no wo so kɔ duru kromo no no frɛ wo ka kyerɛ wo sɛ wo de me aduru ha wo ntumi nya me hwe eye den no tumi frɛ wo na just one so wo bibi wi ane ho wo bibi bɔ ne ho ban is such a person no yemfa aduro se ya wo de na ba ha yi ye na ese ye boa na ba bia papa no ewo no usika na woje ye na wo bu kwasia no ye ne ka no adu sika ma wo so wan fa ma wa ye wo mra ewo mai mo obi wa de kwadu obi wa ye fa so ayeje anya duro na mo ma me mra ha kakra papa yi owura ye wo nipa bi wo ho a omo mo ton saase no dodo na nso ya na mo ha adwene mo mo ton saase omo den sase anim den sase man krofo wo de ma we ya na wa fa kwa bi foforo bi so na wo sa de comment power fragiska enye ebasa na wo de how to ni paso obi eni wa woni buta ya obeti sika sa me de beto asase na wa ji nipa ni sika na wa fa kwa bone so asa ade na comment power fragi afi ni nsam ama baba yi ba bi ensase wo wura akora wo wura ba bi ensase wo ba basia okọ enam se ni sika be di wo enti mo amoto ansase no saade no mo begya munya na nya edu owura Peter sabe yeso wo bi na wo bie na obi ade abedi wo ho na wo pese wo de ma no wo nya fe mesrawo bo modin na fa owura isi kama no na wo din kura wo de nam na wo din a wo bo o picture wo de nam na eto ntwa so sika ni sika medi wo anko nya wo sa edi aja Peter ye nwie no ya frawa ya se wa block ye ya besa de life of afro fasika na brand na nye pemi yesa da say grow fine koko moja drop papa bi do ka kwa ba yeah mini aba pachapo 2012 ena me kunware me de anti bi me wo me share camp 2019 ena okra me se woko South Africa ba wo ye sofo woko ye program aba na wo be ko no odi ne ka jani ansa na oton ka ne ento ena odi koye ka okodu na nka me professor nka obefre wamfra afeche na we afre me bogari na majisu bi se mi so dollars in medibi ba na minim ne yeko se na omo ye meeting ewo asori fie ese mi tete no nti on beboa no ama na eden etu kwan akọ
The 3 months time me nti papa nenka 1st January and ofre me o say mate say si waton car no am say who say wo ton sen am so me ton 120 million all currency and ye 50 million fa share wadwuma no mu na fa 70 million aka no fa ma fie wura me so you mate and me say say daddy na me pacho wo boni ben pa na me de ye wo a enti wo tu kwan wenti mi ankra say say wo yo sofo wo so ko program mate meti ase so to ko South Africa ba South Africa no yemfa 2 days and could do just 1 day nti aden omo mo wetire mom na frefre me ka kire me say wakodu bedroom boni ben sa me na meeting no mo ye no so no omo ye meeting no audio obe kon so de ni phone so ja me nti meti say watu kwan wie no na me hwe na me ami phone dada but meti say bibi say koso no ene me fa for na me hwe course within 3 months course wo ye ena ade ene me ko hwe audio form me ko audio column no me say oni ni sofo panyin ene ni elders wo ho no mo aye meeting ese me meet no me ha no na e wo se o mo ja no kwa ma na eden efri mi nten ekọ na before then no odifo ya wadete next wo se ma distort ni altar ni e ba ni say me ku ni women ye differences bi nya problem o aso ni mu ene ba say e wo say me ku ekoto pacho am see oh e wo nipa do mo ni mu se mpanyifo mienu ye ade a ka me senka uyo leader no onu mo nya kodem ana office na oni o maka no wa settle case na nya nipa do mo mu ti me ma me ku eden enkutu nipa do mu that is sorry be se mi enko enu ani papa na tame wasani odifo no koye ba ko so odifo ka chere se mi mu ade na oba se de ontimi honu ne wa wabo me ku hu ka nti yese omoboa no ma otu kwan efri mi nten ko na mi ankata me nante ana meti wona se mante ne nka biom a mia na metu mi hofo obe konso ojane no manyina ja me so se mi hu no bela 2023 ene meti se waba abe ware oba fufuro wo aso na ye wamu mu na maame no wo America na onu oku na wo no oku no wi na papa na aba be ye maame no engagement a wo betwem akọ America be month no oni akọ titira me na so se menya fast nya se wo be fam akọ na metie audio no so a odifo de ne elders no na eden epia me ku etikwa ba ne ko ye ja no kwan e ba no ko se me hu bebe ku papa ne wo ni se me teki we wo odifo ne ntia se wo nanum bebe ku papa ne wo aha wo nanum bebe ku papa ne wo nti me sire moda roma mo ame na nunoma na wo me ntia no o metisa na Mike Netu isi mu mefa Mike Nensha so mame na Mike Netu afa wie Blueprint DNA organization me ba cha ope DNA ye authentic aboni bia eni ho enfumso bia eni ho eye Blueprint DNA organization wa mu Ghana 16 regions ni nyina akọ na yenye DNA no e ma say ye chinye anasa kwantuo de na ohia no wo be frɛ wonnom e wo 0547 113957 ti mame se wo de ne se wo hwehwe wukunu e wo asɔre ne mpanifo ne nkyɛn wukunu aye ohun ade why me wedding aye wedding musinsan wa ban mu yesinsan bibia me ni pictures nyina bibia bae nti die ne si ya wo se otu kwan a wan krawo menim ne esi nti woman bi frɛ me bisa me se me ku be kon die ne si me so hwin si fie bibia si fie na me se odifo me ni odifo issues ni nti an se before say wo ho no mo wedding pictures ni na good TV ne so no okay woman no waware no one odi ade ne mame no baby yes woman na sese wukunu aware no waware no wonu ni nie onie e dey na that day wedding day no dey ma wedding day no we mekuofo nyina mpanyi penny ena me ba menti asem na say case na yehu mame wukunu ware wo no makuo pani a rapid gift kama e de chew me pachoan sa makuo pani ya na okuna sa fa chire akwaware no pachoan aden kwa benso yo no a no ne twempena na pacho menim wonte ho hwe menti ho hwe se bia time amo ware kura na ye ne ex bi menti bibi sa serious o na wa wote se ukunu ware makuo pani no se na feel ye na enya easy mame na enya easy eno ma me feel man bibisa be so how na e dey na ekoso asori ho no mu because
ne ekwo so aso me kase me nya no tina me ba Ka say se come back there yeah 5 years. After 5 years. You know, still cut the Diana in for me almost say almost share some time go Accra baby. Some of our could be also on the caso share some time ago but that still me have the Maame moye japade bi. me ne nya japade bia Mo anya hwe. da bi. Okay. Ni asofo ne kan oboa. Ni fie a na ono anaji a ono anaji aware ono anaji odesen aware won ni fie ho no committee 9. Na senya busua bia na di akire kwaye wo ade. Ono a na ye bibia. Wow. Nti mo anya japade bia. Me bet na nka me kan asem bi. Me ba me time na konti de me hia na me bisa mpacho. Japade ya anya japade bia na mo me koto se wo asase. Okay. E wo pram akire e na ehu ba asem e na esetifo no ekomo bi wo dawa. Na dawa no wase ma betu so wo asase nti me na me ntwa ho 2 plots to ka me ti ase e na oye den me twa me di ndade is agije ho nyina. Okay. Nti eno ne wen e wo dawa e da so wo ho e wo ho no mu why di na da so papa ni di na da so nes ama me di wonsem de bi ba kratan de me wo bi wo ho o kratan se wa confirm say e da so da ho ana say wa ton ana wa ye bibi wo so eno bi me ntimi ntre sisi because me nko ho. Okay, they say papa ne afre na won peke afi kura de ofra enko biem na audio na papa omo ye audio ansa na papa ne be ko no sanka mo be bo akọ akire na say time ni nti wo kan say wa involve and say was spending wo miku no ho and the beginning kro kan enti wo ma obi emeye den embe twintwa na nemu enti wo say edet na eden eboa na ofri krom ha eden ekọ enti wo na ma papa ne koye wo na ja ne kwa ma ne koye say focus no eye wukunu ne so ona ne na ware enti yenyi sofo ni nsi nchen na yenhwehwe wukunu ni momu ma ba say wani si sofo ni so too much or the say audio no mo no wo se be do shot ni altar unim wukunu no anya akra o me no se wonya akra enti aden na wonka wukunu na asem na sofo me nya ana wukunu no ntimi nwene ma ne ho sa na tie on ntimi nwene ma ne ho papa na dwene ma no koya asem sese no akoye koya we no akoye sofo na friend saying yeah what the TNS and I'm cool no. Hello Pastor Ernest. Pacho, good morning. Pastor Ernest, good morning. Pacho Pombo ko de. Damiadumo. All right, ma me udi ni biem. Akosia, Auntie B. Me Pacho uni ma Auntie B. Auntie B ben. Auntie B chira na wo huni Sofo Samehire. Okay. Sofo Samehire. Me Pacho, papa ye read program ba ne sofo ba ko no kasa. Na eja sofo ba ko na ne me kasa e ba ne sen na udi kan ebisa ehu asem ni mu ansa na wo be mama hu se enye papa ne na kasa na emoma ye ne sofo. Me Pacho, oye program because we papa ne ye hwehwe no enti ye frɛ wo na opeke call na ebia papa ye program woni ho ba dinti na eso otimi bisa details ansa na watimi aka kire se papa ni ho e ba sa na nokura bia na adi wo baabi Pacho papa ye program you to afrele Martinti mi Pacho said de watimi apeke ne call eni ye kasa den krama ye se papa eye program no yenso ye den kraba ma wani die mu aka kire papa say so for Sameyire e de abedan Lawson TV se ni kuna yira o hwehwe no wo hu no na osusu say eye papa we ye program e na sponsor ni kunu de ne kwa ama no ne wo mo ware ye wo mo sinsan krata e wa amamrem e wa aban mu etu woni na asore ba no eni nkomo nka nkire no na omra betwitwa awade ani mu na onya kwan ne ho na afi nhye ye bia wa ware gya ye ho no wo mo nyemfa nkwa wie ye madam also Lawson TV atie wo ye journalist so Sameyire be ka bibia kyerewa me mposo asem no papa so ye from sofo Bismarck me pasa be ka bisa ma me so no sofo Bismarck bisa no studio o wa ha o tie o papa ye program tie so wo pushi asem na papa dia jana wo ya mesro bebre papa me nyam pushi asem ma no wo na wa peki papa call na wo buafu na wo ka me bufu wo kasa no ma ye di na me tie o ma me tie ya me tie o me mesro so for Sameyire ya papa ko ni me tie
So also for more details, I try to papa never to speak. Enuntina medenkra enema o mebufu wu na se obuafu unu wadwalai. Papa, minya for some ento sofo so. Mama so ya mama lawyer se hia. Papa sofo tie dia meka no pa na wo kasa matie o. Ni dia matie dia meka no me se. Wa peke wo sofo no ne call. Mama, unchie me. Me so be tie pa. Tie. What we say some. I no say papa. I'm so pacho whiny. I no go them so papa your program. I no see my page. I wouldn't encourage papa. Ain't make a papa program no. You so better from papa later because your papa. Enti bema dia wo kan ya no. Mama tie me. Oh God. Me pacho tie na meka. Me tie pa bema na. What is some question? I no pa ko from me say whiny. Opani question na wo san kire mu no me time ni nti me ma wo san kire mu na dia me ka kire wo ne say let me apeke osofo ne number dia me den kra na ma wo minya impose bibia on osofo no the fact say wo let me apeke papa ne call ne de enkra na ma me ne de ba ye ne betimi de asoma wo na wo so de ama no nti me den kra na ma wo minya impose bibia on him it is also lawyers ebeba ye twa lawyers no why enti ye twa lawyers no omo ba ye so ye wa ha ye no omo be hia ne ye di nkomo why enti say wo betimi aginam ama osofo na ka say wo twa wo de lawyers e ba de a not just say you are a spokesperson to the sofo no na say otimi ka sama sofo no mama tie me o start me ka say me sure say papa you program ana so mama nkrama am se twen o ye program won kra bia ka me mo ata be frem and also suffer some you know onu bisasa ni kunkro fia no o fia soliano how many years not just asem no nimu enti me boni amaye ne de he wudi fiba no e begin enti me boni amaye ene de he mama tie me boni amaye ne de he sa me den kra ma o se wo sofo a watimi apeke ne kwa ma me nka bibi nkyere o sofo me ti he obi a obetimi apeke me kwa obi a obi a me gini dia oben me a wo den kra jana obetimi aka akere me enti se wo apeke o sofo ne kwa me de nkra na me de ma wo so nkra so so mu enti nkra no no say papa so for Lawson for afra me wa mo se me nka se nkyira obo ne be ne wo mama ntie me me tio me pa so o start him o kam ana so de nkra man ba se na kasa na so for some yire say chi me pa so tio enta me so me be mu no me se papa yi program ti kam me mo time wo ya won sabe kam me ba cho ma me no be kana sem e wa fidie no so papa sofo wo kana sem ene no se yentie sofo de ama ne nkra e bia wo chena sofo be yi na no obi ntie enti ni nyina ne ni papa mu ni ni yie mu ene nyina ye pe okay watie fo tie de amesro free 2 o'clock mate me da say simple me so me da na me sure me so nya me nhira o enti wo nim lawyer fa ne bra ne nyina ye nhia bo ne kra ma mi ya ye a wodi ni case aba sani kuna aware ni mfie petepepe waja na kwatena baabi na wasinsan krata sa fa kire onim say ya bigamy ye kan sama say me lawyers beba mo ho fa lawyer ne bra no me kire bigamy ni mu nkire yen na ye hwe nipa wadi bone maame de akwa no nti ye behwe na krata na se de ese otwitwa mu bia no ye behwe ama na twitwa mu afi enu akidi en biem mi pacho audio ma me fa audio no to na ye hu de wo pe ade kudie nti ade ba ha no to audio no to baabi on medwetwam no onsu me onsu mo sen 2 billion me da say eti de ma me ne ka no sofo same se wa ware oba eje na si honom na wakọ mfie petepepe wonim se wasinsan wa aban mu wankwa nkwotwitwam wa fa kire akwaware na nim se anokra sa aware na wakọ akwaware no Ghana ban emretimi chiutum te wonom ye na me lawyer na me lawyer fa ne bra ye so ye lawyer Francis Opoku wa ha the bugisman ono so be hye ne che no de face mu wo honom no wan se ye mu nipa mfa so saa vulnerable wo ntimi nka wo masem ti ne yete ha e na me lawyer fa ne bra na lawyer me kire bigamy mu en kire wo sofo no Victory garlic mixture dog akwa ba NDC constituency chairman bi ena ode ne baaye na ne nkomobo mu no na ode to ye ni mu se constituency chairman e ka kire ne se chairman na kwasi ya wo ye Ashanti regional chairman wafa enipa be se 20 adwuma
anaasɛ ɔde ɔmo ato payroll so a wɔn nyɛ adwuma bi a otua wɔn kaba saa asɛm no a girl no kan no wɔn nyina so biara wɔn adanseɛ biara ɛwɔ asɛm no ho eti chairman Nana Kwesi asɛm na nkɔ yie koraa girl na nkasa yie fa kyɛ yɛn sɛ wɔnam Lawson TV so ɛde kan saa asɛm no saa asɛm wɔ ese kyɛ sɛ girl no kan yɛ no ɛho sunsuanso a ɛde aba ne ha dwen ti chairman fache pa na Lawson TV so baabi a ɛfom yɛ no yɛn so fache yɛ wɔ hɔnom ebi nsi biem elder ababawa Mary bɛka yɛ no ɛho nsɛm bebree ɛyɛ twe pani ɛwɔ aboɔ so wɔn sɛ meka biribi sɛ asɛ matopa na mokɔbu no wɔn mpa so no mopɛ sɛ motwe NDC party no ɛde ne ba matopa ni mu ba party no so gyina baabi modam pa so a mu bu atopa no mo anyɛ whoosh ɛyɛza mo anyɛ bibi asa tidenti na bɛtwetwe mpanifo awurawura mo nkɔmɔ ni mu ɛntwa yie eti chairman ne mpanifo mo mfa nkyɛ ate mo mfa nkyɛ Mary na mo mfa nkyɛ Lawson yeah sure Maame Frimpomaa ne kan na waka no nti sɛ chairman Nana Kwesi etie a no kura ne sɛ ayɛ sɛ anwansana ɛkaw na wafa ne ho abufu ahwɛ a bɛbiri ukuru ababa no ɛkwan ɔfa so ka saa asɛm no ɛnyɛ yɛn ɛna yɛn nso yɛntumi ɛmma no saa akwanya no na emu mfomso na ayɛ dɛ aba ɛda ho sɛ yɛyɛ deɛ wɔde constituency chairman ne baayɛ enti ɛyɛ ɔso chairman Salifu yɛnim asɛm ɛwɔ ne tirim ɛna yɛn nso so yɛnim deɛ wɔba bɛka sɛ wate aseɛ